अहमदा मरोइबा पाउ दिल्ली दा पांगथोकिबा इंडिया AI समिट कांग्रेस ना इंडिया बु इकाइबा पीबा नते बीजेपी ना मालेम गी लेबाक चाम असुमना निपान ममांगदा इंडिया बु इकाइबा पीखिबनी हाइना MPYC गी माइकेदगी फोंदोरकले manipur university act yaudaba provision amagi makhada cadre recruitment rules semduna recruitment process satharamba ikainingai ni haina KSA ki makedigi phongdorakle Norris window na sandok sari bani midangi paumi tabiri basingbu jan mabamna khurumjari hauze pau sandok na pisari Delhi the pangto ki ba India AI summit Congress na India bu ikai pa piban natte BJP na malem ki leibak jam asum na nipan mamangda India bu ikai pa pikhi bani haina MPYC gi maikedi gi phongdorakli ngasi Congress bhavan da pangto ki ba pau gi mifam amada hanagi Manipur Pradesh Youth Congress ki president Popilal na phongdok ki bada BJP lengak na kumja lisangani subna tarada pangthokiba Commonwealth Games manungda irang haurakuna leibak miyam gi mamangda India bu ikai pa pikhiba leikhrabani maramaduna fact check toraba matungda wangang biu lonina athubada AI summit irang hobagi maramda fazanduna thamliba India gi Youth Congress ke president athubada thadok biu haiba wafam thamki press conference aduda saruya ke ba MPCC gi VP Naurem Avinas na phongdoki bada AI Samita China na sava robot pu India da innovation tawbani haina unpagi mayokta protest tawbagi damak Youth Congress ke president amadi atai thomi Singh Delhi police na fazan khiba laibakti bani athubada fazan khirba kudimak thadokadabani natrabadi akan makhongjang changsilakani amadi hiram asiga mari lerina VJYM gi thomi Singh amadi BJP की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट थमलकी बवाफम लाइवक टीवी हाइना फोंदोकी कांग्रेस पार्टी ना लेपाक चाम निपान की ममांगदा भारत से इकाइबा पी योंथोई हैना कोई प्रेस स्टेटमेंट अमा थेंगनजकी अदो मसीदा कोइना काउंटर तौजनिंगबदी कांग्रेस पार्टी ना लेपाक मियामदा भारत से इंडिया से योंथोकपा नते इट इज द भारतीय जनता पार्टी इंडिया की इज्जत योलिसे AI समिट टू द मैम करी करी थोखरे अदुदी यामना एवरीबॉडी सोशल मीडिया दा लोइना उरबा ngaktani थोइना खोइना मदु इलाबोरेट तौद्रगसु यागद्रा हैना खली मरमदी AI समिट अदुदा होइगी चाइनीज की प्रोडक्ट हाइ तारे चाइना ना सेमबा रोबोट अमसु इंडिया ना सेमबनी ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी है हाइब्रा अदुना लेपाक मियाम द उटलिनेबा अदो लास्टदी फैक्ट चेक तौनरकांददी मधु चाइना ना सेमबो ओइलेरमबदो अदे भारतीय जनता पार्टी ना तौरिसे कोई कइनो ज्ञान तादबा हाइतारे लेपाक मियाम द अदुदे हौने इकाइबसे पीरबने हाबनिदा तौरिबा लीला ड्रामा मयाम से मसिगी मायोक्तनेबा कोई यूथ कांग्रेस ना प्रोटेस्ट तौरिदो मधुदा भारत योनबगी वारी नते भारत योन थोइदी मियाम मांगी इकाइबा पीदिदी It is the Bharatiya Janata Party. The Mashikak Sunatana 2010 gi Commonwealth Games su Bharatiya Janata Party gi wakas mayam na natro Commonwealth Games satharing ay marak to the pritibishin bathungna miyam ama players mayam ama lakpodara moina chathagi ba protest tawgi ba mayam do adu matam dadi Bharat yon thokpa chingdabra adana BJP gi matam gi counter tawba ada nongchura swaida satin tuppa gi thabak se akhoi di tawningdabani ngasi gi clarification jimo even akhoi piningdabani तब बीजेपी की नहान की वाकस खरा मोगी यूथ की अमनी यावबा महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट के यावना यामना थौना फना प्रेस स्टेटमेंट थमगिबदो अदो लेपाक योली दिना खोइनी हाबदो खोइ उटनिंग मगिने बंगसी खोइने क्लैरिफिकेशन पीरिसे अवाई खुम तौबा पामबसु नते तौसु तौनिंग दे अदो बु तंजा मेंजा चादना मखोइने तोरकपदो मदो खोइ क्लैरिफिकेशन पीहौद्रगदी सिदी लेपाक मियाम ना खोइ सी कांग्रेस पार्टी से लाना लोब तारे हैना प्रेस की चिनाव सिंह से कौजबनी अदुना इचे मलोतिका नमदि बीजेपी वाका सिंह नान कन कन ngang गिब मैम दु द खोइना हाइनिंग बसे इट इज नॉट द कांग्रेस इंडिया भारत से लेपाक मियाम दु योली से कांग्रेस पार्टी नते इट इज द भारतीय जनता पार्टी
ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ AI Summit 2026ꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯅ ꯁꯥꯕ ꯔꯣꯕꯣꯇꯤꯛ ꯗꯣꯒ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯒꯣꯇ꯭ꯔꯤ ꯎꯠꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯎꯠꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯗꯣ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯀꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Xꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯟꯖꯥꯎ ꯇꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯅꯪꯕꯗꯒꯤ ꯆꯣꯞꯄ ꯅꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯕ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯗꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯆꯣꯞꯄ ꯅꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯣꯞꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯞꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯀꯨꯞꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ Manipur University Act yaudaba provision amagi makhada cadre recruitment rules semduna recruitment process satharamba ikainingai ni haina KSA gi makedigi phongdorakli Kangai Park Students Union KSA gi makedigi paumi singda phongdorakpada Manipur University gi authority na non-teaching recruitment tawbada recruitment rules CRR adu visitor na approval pidrabadi recruitment process tawba yade haina UGC dagi 2021 da cherol tharakiba leibada natana Ministry of Education dagi 2023 gi May 25 ta su cherol ama tharaktuna CRR adu visitor na approve tawdrabadi recruitment process tawba yade haiba directive ama MU authority da pikrabasu handak recruitment process adu magchathaduna result out tawki adu bazathakiba recruitment process asi niyom gi wamda chathakiba oibana High Court of Manipur da case ama thangatki amadi ngarang stay order ama tholaktuna pangthokiba non-teaching recruitment aduga mari lenaba appointment order amadi makhataba proceeding pumba CAF in Aviance ta thamduna court asigi while lecture faba appointment order piba yakiroi haina chumba while takibagi damak Manipur High Court of Manipur gi Chief Justice Mr. M. Sundar bu KSA gi makeri gi thagatpa phongdorakli loinana makhataba hearing lakpa matamda su achumbagi damak lepiduna handak pangthokiba recruitment ase susoi soidana kaglakani haibigi achet pathazabasu thamli haina phongdorakli Manipur University Authority na non-teaching recruitment process lawada CRR si digital tawjabadi CRR non-teaching process asi tawya de haba UGC dagi 2021 da letter ma thakba laibasu Ministry of Education dagi 2023 gi May gi tang manga da CRR si approve tawjabadi digital approve tawjabadi non-teaching recruitment process sa tawya de haba University Authority da directive am breakable lai High one layer, directive breakable layer, so non-teaching recruitment process as a mahat tawhi amadi is an outworking. I'm not liable to the Tatakiba recruitment process amadi outworking result asida. As you go about Manipur University by Sansilagi, Pusabi Uzakara amadi employment Hagi, Marimata amadi Masasing Tabo asida, Kandila Patinaki. Haiba non-teaching recruitment process asigi Matanga High Court case, Matangaki, Haiba, Tangakiba case, asigi Mahata, Narang Pewari Gitan Kumala 2026 High Court of Manipur stay order talking. Talking stay order see Chataki recruitment process see new one Chataki Masi Makata process court process see looking power recruitment process asigi appointment letter Amadi Hatava proceeding Puma Tawdanaba directive of Piki. Haiba directive asigi Pilakiba High Court Honorable Chief Justice M. Sundar who Kangai Park Students Union KSA makedigi hanging to Takat Pungusari Amadi Mahata hearing Sunda Summa Lepiduna Haiba non-teaching recruitment process set Kagokan have Loan Atinkraba Kangai Park Communist Party KCP Taiwanganba Group ki makedigi Jennings Hospital gi oina lokiba anti-contract staff nurse oina lokiba apunba Nurse masing chani kuntrabu regular tahangadabani haina phongdorakli lofasigi makedigi thadrok pachero lamada covid matamdagi hauduna lisang sitna leipak miyangi damak ngasi fawa honaduna seva dauduna lakliba nurse tani kuntrabu thagatpa phongdorakli adubu live activity contract nurse sing asina ngasi fawa da chei manga hena contract ta thavak sing puraklagasu
ngasi fawa regularize tobidana leiri maramaduna Jennings Hospital gi oina housing regular gi ahangba post sing asi oina leiriba adu anoba staff loduna mention ba yaroi anoba staff lobagi mahutta matam sangna wazaraklaba contract staff nursing asi regularize tobuna Manipur lengak amadi mari lenaba singya chumba khongthang oigani hariba wafam sing asida yumfam oiraga contract staff nursing asigi solution puraktriba fawa luf asina Jennings ki mathakta meeting sangani haina charol asida fogdorakli Kosem na conduct toba SSE examination ki humni chanba chemistry thokpa nimita Srivan Higher Secondary School exam center astigi mingcha thiningai oiba false allegation masana masabu 𝐾𝐸𝐬 gi member ni haisaba mana thokiba waral yamna laibak thibani haina examination center gi OC oriba school asigi principal na phongdorakli principal gi maigedi gi thadorokpa hi bachero lamada exam manungda nataba pambai amata exam center aduda thokiba leite manungda takiba invigilator singna costem gi rules ngakna chatki haukiba numit tagi hauna candidate sing frisking tawraga gate tagi changhanki exam numit khudingi costem gi maikidigi tharakpa flying squad amasung tongan ba student organization gi maikidigi positive feedback thamlami 𝐾𝐸𝐬 manipur gi thaumini hariba Misak asina sumda tagi minute tara khaki veranda da hatu check chatpadasu satra singdagi che chang notes na chingba amata fangba lekhide maram aduna mioi amakhakna minute tara khak laklaga round chatpana matau karamna mass copying tawhali haigadoribano inspection report ta masamakna su exam OC amadi invigilator na inspection asibu fazana support tobi haina Iram liba misak asina inspection report form da volunteers ki signature to form da mak mathanta laklaga miyoi anigi soisu toksilami mahangna toilet gi fangle hariba paper sing exam center gi OC da su sinaramde exam gi controller da oina sinagani hairami adubu controller amasung secretary kosem da su sinaramdre maram aduna asugumba mari makhong chumdaba pau asibu sandokliba sing asi mari lenaba singna athubada meeting sangbiu haina appeal torakli District Legal Services Authority Vishnupur Amadi Legal Aid Clinic Tawul Nas Single Nura Village Level Federation Amadi Sintangambi Village Level Federation Punna Kusam Naraga Tawulgi Ivudo Sararal Community Hall da Nomagi Eba Legal Awareness Program Ama Pangtokre National Legal Services Authority Gi Makada Bharat Pumbagi Oina Paikhalakpa Asa Awareness Support Health and Action Standard Operating Procedure towards eliminating child marriage 2025 ki manung channa 100 days intensive awareness campaign for child marriage free Bharat haiba thoram adugi manung channa Manipur State Legal Services Authority ki meeting makhada pangthokpani hari Prohibition of Child Marriage Act 2026 da hena meeting thamlaga pangthokpa thoram aduda Y Ramananda Singh Chief Legal Aid Defense Council System Vishnupur Kumanthem Nisikanta Singh Headmaster Tobul Government High School Yanglim Iveton Devi President Single Nura VLF Tobul Amadi Wahingbam Memcha Singh Vice President Sintangambi VLF na President Member Oina Daisa Funky Thoramadagi Mapung Oiba Topic Ani Habadi Prohibition of Child Marriage Act 2006 100 Days Intensive Awareness Campaign on Child Marriage Free Bharat Amadi Child Marriage a Barrier in Nations Development Haibasida Advocate Y Ramananda Singh Chief Legal Aid Defense Council System Vishnupurna Special Resource Person Oina Wangangki Manipur Lenga ki Directorate of Handlooms and Textile ki Makhada District Handlooms and Textile Chandel District na District asigi fisabi chama kunmapanda fisa kon yenthokpaga loinena fisabi singi damakta lenga na paikhaliba scheme singi matangda sensitization program amangasi Chandel Gemon Sang Panata Village Community Hall da pangthokre District Handlooms and Textile Chandel na sundana pangthokpa fisa kon yenthokpagi thoram aduda Chandel District ki Additional Deputy Commissioner Firoz Khan
District Handloom and Textile Technopole and Chandel gi Project Manager Handloom 𝐋𝐢𝐯𝐿 Heramani Singh, Directorate Handlooms and Textile, Manipur ki Deputy Director TH Vasanta, SBI 𝐶𝐢𝐯 Branch ki Bongte Nelson Aimol, Monsang Panata Village ki Chief NZ Vincent na thoram gi athoiba mithung sing thoram mapu amasung akanaba mithung oina saruk yaki athoiba mithung leng gi warolda lengakna leivak asigi miyambu sentok lambi leihanaba pandamda hotnariba sing asi miyamna mai pakhanba haibasi miyam gi thaudangni lengakna piriba kanaba sing asi niyam chumna sisinaduna aikoi gi sentung gi fivam fagat hanba khakta natana leivak asigi senmilon gi fivam fagat hanba hanba leitana honaminasi haiki 𝐋𝐢𝐯𝐿 Heramani Singh Neski masigi makada fi service sing da piriba kanaba singi matangda wangang kibaga lonina lengakna piriba kanaba sing asigi khudong jaba sing asi lominaduna saukhatnaba amadi isagi sentok lambi leinanaba honasi haiki tharamadda Chandel district ki fisabi chama kunapanda fisakon chama kumapan solar plate nymphonictoi reeling turret first installment oina yentoki Ministry of Home Affairs ki maikidi ki thadarokpa notification namada Manipur da chatharakiba irang asigi thaudok singi matangda inquiry taunabagi pandamda hapkiba commission ki inquiry ki chairperson ki famdagi Guwahati High Court ki hanagi Chief Justice Ajay Lamba resign tawbagi ayaba pikre notification asida makatana Central Government na India ki Supreme Court ta hanagi Justice Oiramba Valwar Singha Chauhan bu lakliba Mars tang amadagi Commission of Inquiry Act 1952 ki Section 3 ki Subsection 3 na piriba Power Sing Season Naduna Hariba Commission ki Chairman oina thavak tawna khangan kre. Within a principal notification number SO 2424E da notified Toraba Commission ki term of reference tamasung atopa conditions sing matam ki oina semdok semzin toraga hongdok hongzin tawdana thamnaba makatana notification asida palle. Tongan ba school ahom gi apun bagi oina Kurai Hekru Makong Junior High School da women toilet new construction allotted tawraba matung mafamasida saba yaroi loinina pangal amata mahai tamba yaroi haiba wafamasi tasena laibak thibani haina
Maitei Pangal Council Manipur MPCM gi maikedi phongdorakli MPCM gi maikedi paumi singda phongdorakpada Maitei ichil inau singna haikibu wafam singa duga school gi convener oiribi Mrs. Samim Mahakpu miyoi kharana inba chaiba taukiba amadi nupi amabu usit thawaidaba maongda khongoi nakiba khudingmak akanba maongda MPCM gi maikedi ki condemn tawi Mahiloi sang haibasi senglaba dharma kangluf bizati khaidaba asengba mahiloi sang asida communalism gi oiba wafam sing pukhatuna amadi maitei pangal khunai bo hantana yengba asi khudaktagi lepkadabani khundaminari ba maitei ichilinau amadi maitei pangal anigi nusi mari asida santi thugaina ba honari basi tasengna laibak thibani loidena kangluf naiba wakal amata tawbidana ba MPCM na appeal tarakli Kurai Komidok Gandhi Memorial Primary School, Ani Subada Kurai Komidok Primary School, Ahum Subada Kurai 𝐻𝐸𝐯𝐿 Junior High School. High River School Ahum Asigi Apun Bagi Oina Punsalaba Matunda Kurai 𝐻𝐸𝐯𝐿 Junior High School Asida Nupigi Women Toilet Construction Allot Tauraba Sananaba Order Yakraba Matung Mafam Masida Saba Yaroi Haina Kana Gumbana Inshallaga Kana Chainaba Wahauda Mahiroi Amata Pangan Mahiroi Amata Tamba Yaroi Haibo Apamase Tasena Laibak Tivani Loina na Maitei Ichilinau Singna Haikibo Apam Sing Aduda School Asigi Convener Oidiba Mrs. Samim Mahakusu Miyoi Kharana Inba Amadi Molestoba Amadi Torture Toba Chaiba Taukiba Loina Nupi Amabu Sit Tawoidaba Moongda Khongoi Nakiba Kudimak kan bamonda MPCM gi mai gaidagi condemn tawe mahiloi sang haibasi yamna seng laba dharma amadi kanglup jati bijati khaidaba sengba mahiloi sang asida communalism gi oiba wafam sing sagatuna amadi pukhatuna amadi maitai pangal khunaibu hanthana yengba se khudaktagi lepkadabani mafam asida kudaminariba maitai chilinau sing amadi pangal Silnau Sing Anigi Nuksi Mari Ase Santi Thugaina Bokotna Riba Asi Tasena Laibak Thibani Loinana Kangup Naiba Wakal Amata Tawidana Hainasu MPCM ki Maigai Dagi Miam Prajada Thamjari Loinana School Asida Mahiroi Khudimaku Ikai Khumnasi Tawdok Aduda Hakthenana Chenariba Communalism ki Amadi Yamna Tamthiraba Amaga hatred oiba Mawongda Sagaliba Miyoi Maruoina Sohanta Amadi Tabalsana Haujik Makoi Anisi Hangang Mari Lenaba Kansan PS FR Laws Lairibani Adugi Matungina Makoi Ani Matamsana Mari Lenaba Authority na Fadna Logi Sairak Fanganbiu Manamdi Asigumba Pamdaba Thodok Kaya se Matungda Tholak Tanaba Matamsana Akoi Prajamayana intervene Tauba Amachangi, Haidiba Sina, Chumba Konta Moegani, Natrabadi, Tasena, Ekoi Leminariba, Puruk Masenda, Yelho, Leminariba, Sita Nuxina, the Bakaibung Tabagi, Mami, Tahan Base, Tasena, Ekoi Yam Pende, Hiramasina Makatana, Nakan Anigi, Kamluk Naiba, Tong, Tausil Amata Tabiga Loinana, Tangana, Kundaminariba, Puruk Anigi Oba, Mahiroi Satra Singh, Punna, Samnahada, Maitei Pangal, Amadi Maitei Chinau Singh, Sai Sumayam Sap. Singsi tambada mayam punna mayam prajana nakan ani dagi support tawiduna hairiba school asida fajana mahiroi loisang asibu yokhatuna amadi mafam asigi convener oiriba Mrs. Samim Mahaku nattaba mien makhatana yengbu yaroi kariguma apapata pattaba tolopatarbadi madugi daita miyoi khara aduna pugadamni loinana athubada kangluk anigi waroisin oinaba kodab haibasi tangai fadana nakal anigi mai Thobal College na Sinduna District Level Viksit Bharat Youth Parliament 2026 ki thoram amangasi College asigi multipurpose hall the Bangthokri 50 years of emergency relations for Indian democracy haiba hiramda Bharat Lenga ki Ministry of Youth Affairs and Sports ki meeting makhada Bangthokpa District Level Viksit Bharat Youth Parliament 2026 aduda district asigi tungan mamafam singdiki lakpa Jai Taranipan Kunmanga Fab the Laiba Naharol Singna Wangang Duna to Ehen Tanaki. Thoramadu Thobal College ke Principal A Navakumarna Athabamitung Len, Thobal College Teachers Association ki President and
Ibovi Singh na thoram mapu amadi Assistant Professor 𝐿 ꯔꯥꯃꯦꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯈꯥꯏꯕꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ, ꯂꯩꯀ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ, ꯅꯣꯡꯇꯣꯝꯕꯝ ꯃꯅꯤꯔꯣꯇꯣꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ इंडिया की पार्लियामेंट की चंगागा निफु हुंदोई तंगाना बदुदा मागी अबीब मतम स्लॉट मिनट मंगा की वगैरह आदि की वगैरह अहुम की वगैरह तो मतिंग फुटोक्तना ngang hau gadi magi apam badu si wena bisan badi ada badina bisan le do su communication skills se pung pan lai gadi mayang di mar tu da tin bangam da ba asada ba om laki ba aduna ngang sing naha sing se sumaina training tauna ba koina adugi platform makhala mani district level lagi state level salani adu national level da parliament ke system ta ngangar udur ba debating competition ko mani विकसित भारत हारगदे पना इंडिया की इंडिपेंडेंट फंकिबा 1947 की सही चाम सुरक्पा 2047 सिदा पृथ्वीदा ख्वाइदगी इकोनॉमी फबा ख्वाइदगी एडवांस होबा लेबाक अमा बोयनबगी मंगलानी भारत अपना विकसित भारत अना सिलिब्स करिगिनो हारगदे ngamnabagi masak yam leiba leirisi karigino hargadi पृथ्वी से मिसिंग से 8 बिलियन गुम्बले अदुगी मनुंगदा इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री से अराउंड 1.45 बिलियन अदुना यामना फर्टाइल होइबा लमसु फर्टाइल होइबा मिसिंग थु याबा इसकी बेलना को इंडिया से लेबा कोदमना पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इंडोनेशिया चाइना इसकी बेल सेदा ग्लोबल की होइबा वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 50% नहीं आम हेना लाइक है अदुना पृथ्वी सना क्वाइदे की मिसिंग या मलेबा आमसु ओरे इंडिया ना अदुगा यंगेस्ट कंट्री है ना ममिंग थोले करिगे नोरगदे नहा मसिंग से याम लाइबा क्वाइदे की हेना पृथ्वी दा नहा मसिंग लाइबा मपांग कन थबक सुबा ngamba कंट्री से इंडिया नो होइबा अदुना मारा मारका कोना ख्वाइदगी चावकत्पा लेबाक इकोनॉमी तो वगैरह साइज तो तुम्हारा लाखनी है बगी पांडवने दुगी मनुंगदुदा कोई नासिंगसे बाबा तुंगी युम्बी यंग लाउबा युम्बी नाता ओरगदे अमुके ना भारत की मंगलाना से वन फादोरेबने ना मतंग जाना मतम जाना होदोकुना से विकसित भारत से यूथ पार्लियामेंट से कोई सिदसु सब थुंगरे ना कोना I hope कोई लाइरिबा डिस्ट्रिक्ट असिकी नहासिंगसे सिगी खुदोम चावलो सेंसस पांगथोकपगी मतम येथोकपगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना पिरकपा पाखुमगी मतुंग इन्ना मियामना लंबी लमजाउदा थोक्तुना इहौ हौबा नत्रगा हौदबगी फिरेफ याउसम कुमै मतुंगदा लाउथोकलगनी हाइना जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD ना लेंगाकता जक्सिन वारोल थमलकली वाफमसी JFD ना सेंसस येथोकनबगी मतंगदा मियामदा वखल ताहनबा मफम कयादा परिंग नाइना चथरकलिबा खना नैनबा मिफमदा लुफ असगी फाइनेंस सेक्रेटरी सुनील करामना फोंदोखिबनी इम्फाल वेस्ट की वांगोई लेफ्राकपम मखा लेकाई कम्युनिटी हॉल दा चथकिबा खना नैनबा मिफमदा सुनील करामना मखा तारादुना मिकोक थिबा सिलेवाक असगी ओइना चई तरा खुदिंगी पांगथोकपनी मसि तौरबा तुंगदा मफम अदुगी मिसिंग येंगलगा सेल थादादुना साउका थौरांगी प्लान तौगदौरिबनी मणिपुर की ओइना हंदकी मिकोक थिबा सि यामना मरुओइबा तंजा अमनी करिगुंबा कांगलोन कायना मिकोक थीखिबा मतमदा लमदम असगी सक्तम ngaktuna lakliba yellow furof मरुओइना मैदै फुरुपता अचौबा मांगजबा कया लाकदौरिबनी अदुबु हानदगी हौना लो कायना चंगसिंदुना लेख्रबा कुकी सिंगी ओइनदी इंडिया की सिटीजन ओइबगी खुदोंग चाबा फंगदुना चाउना कानबा लौख्रगनी असिगुंबा फिवम कया असि उबदगी JFD ना मणिपुर लेंगाक अमदी इंडिया लेंगाकता सेंसस
yaithoknaba taksinba leikrabani adubu ngasi fawba chapchaba pakum pidana leiri tanja asidata tabidana April amadagi yumkok thiba haukragani masi khanglaba tungda plan tawgadawribani masi loiraba tungda 2027 gi March amadagi mikok amuk thigani India lenga ki oinadi mikok thibagi thabak tawnaba firef lawkre miyamna tawbiganu haibasi census department na tabide masigi mahut India lenga na haiba induna leiri ZFD gi oinadi haifam thokpa high crime asida tabidrabadi lambi lamzau thoktuna protest tawragani haina phongdoki nakalamaromda mi famata mari aduga mari lenina JFD gi convener Jitendra Ningombana makataraduna Manipur da April tha dagi haugadawriba mikok thibagi thabak asi lamdam asigi oiriba fibam asiga chanade maramaduna lamdam asida leiriba lengak asigi MLA ministers singna lamdam asida mikok thibagi thabak asi matam khara yeithoknaba honagadabani haiba wafam thamki India की गवर्नमेंट से किसी नगरे गवर्नमेंट से किसी नगरे और कुछ ताबी तो उन्हें मरम मोदना होगी ममांगी जनवरी की तांग कुछ आगे मातोदा मणिपुर ने भी लोग शायद ने भी लोग मां मेरा पास लोग ना एक कोई सकून कंदर बनी हाई ना लॉगा एक कोई मिहुत में आमा PR मंदिर कहीं ना एक कोई मशीन खंडर की भूमि में हम सिंधुगी वो कोई शक्ति मंगल के लो एक कोई पी को शक्ति दो मंगल के लो India का बारे में कहते हैं तो कोई मखाल कोई लेगा ऐसे ही तो वो नहीं बोले मैं आपको जो लाओ में मुझे ताबी ना गवर्नमेंट में शेरी है हाई गवर्नमेंट से लेकिन बनी ना आना कोई ना गवर्नमेंट नाम ताबी के दो अमर नाम ताबी के दो उसी की कोई भी नहीं पाएगा भी ना कोई भी आम लाओ संगे ना कोई नहीं लाओ जरूर है अदुना नाम में से कोई भी बात मिशन और ये लोग खेलता है कोई उन्हें है अखोना हाइबु तोपा मसी इमा होदगी इबो मैम सिंसे फादर नाम खोदा हाइबु तोपा हु थमोई गोइ बोमो तुंदु गोइ के बोमो खुजी गोइ बोमो हानो गोइ के बोमो जे उल गना गोइ तासे उले मान हाइबि करियाना हाइबि ओहि बेनि प्युमसिदा अखोदी पुरु मैम पुरु सेमनिना होजि नखोगी दना मरु पुदना कोइ यम करो तो रा हाइबि अकी बोमो दि खोदि लई हाइबि इंगे अदु मरु पुदना नखोन हाइबो मैम हमें लड़का एसेंबली लड़का वाली लोग CEO ना सही हाइब्रो ये भी कहीं हाइब्रो CEO में मांगता ऐ शास्त्र लगा और लोग तो मिलते लगा अमुतल लगा हाइब्रो ये ना मान थमीर में की मतु में के बोले मां उन्हें सत्रे मारा खलकरे मां कुछ नहीं दिला नती अपोपा मां कुछ नहीं आता बिना DCP है कामू मसीही की मैम सिंचे मकोई प्रेसिडेंट राव कांदा लेकिन मकोई मैम फुल कांदा अकोई कतने तो नहीं कोई मुताकी तो मिली को जाओ ना वही सालों में सीले वही सालों में और कुछ जाए कोई बीजेपी मैं कहती थी बीजेपी की कोई ना बीजेपी कभी की कोई ना कोई मैं कहती थी थार गया ना ये थार नहीं ना हाई की वो तो मसीही खापा मुताज़ है लेकिन कहीं ना मनीना सेंसस अप्रैल थी तो मनीना नाम सुना अच्छा कि अरुण से मसी तांग उनका कर्म से हमसी तर लाए हैं काम को निपान साहेबा सीबो की मनुंगा मणिपुर गवर्नमेंट नमल ले बनिना मणिपुर गवर्नमेंट ना कोई सेंसस की मतांगा वारोल ममियाम ना कोई की गवर्नमेंट की ये हम थामु है ना कोई हम है अदा कोई के साहे तो कोई की थी हाई भी आवा हाई रनी हाई तो कुछ लोग हाई मतलब सीधे हम तारक तरबा अतः कमाई तो क्या था शेयर तारक प्रगति अगले नेक्स्ट विपुक्त की कमाई तो क्या करना वैसी विपम फॉर्म का वाली शादी मौका लंजाओ तो होगा ना प्रोटेस्ट तो कदम ने तारक प्रगति अगर ना कोई नौजी ले ली कहीं नो है मतलब ना ऐसे से क्या का असो अपन नंदना कहीं तो चाहिए ई नाई तादना ऐसे योग तो दना मेमोरेंडम ममती लो वाली शादी लगा निकोक की बार युकोक की जो है मतलब कर ये तो अंजी है जे UFO 𝐶𝐞𝐬𝐬 branch के अनिसुबा राइजिंग डे थरम पांगथोक्रे यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO नोंगपोक सिंगमाई बटालियन की मनुंग चनलैबा मैटे हुएन लालोंग सिंटम संगलेन चजाल एकेडमी UFO 𝐶𝐞𝐬𝐬 branch की अनिरक सुबा राइजिंग डे की थरम ngasi अचोंबा थरम अमगल लोइना पांगथोक्रे थरम अदुगी मनुंग चन्ना लेरोंग थेल निंगजेन ग्राम पंचायत की 𝐶𝐞𝐬𝐬 वार्ड नंबर
9-10 gi member Thoksom Thoibana Ivodo Pakhangba Yekpa Malam gi Firal Chingkat ki bagal lorina organization asigi members singna Firal gi mafum dei kai khumna basu utki ngasigi thoram matuda Thumkhong Lairambi Youth Club ki president P Sova Nongpok Pana Tengol Lakpa Loisangi commander Y Singsang Lakpa Nongpok Pana Tengol Lakpa Loisangi general secretary Toisam Santikumar Lamdam adugi ahal laman yauna imaivel sing amadi UFO gi member kayana su sarugyaki DFO Chandel Nasunduna Chandel gi panchayda leiba Maha Area Chief Association ki holda forest fire prevention ki awareness ki palan pangthokre Khungining thau yangkai mathoi yauna CSO sing Self Help Group amadi khunza punna miyoi chama yangkai rom gal loinina pangthokiba thoram maduda Francis Thamdok President CNPO Dr. N Munal Maite DFO Chandel JS Angam Chairman Maha Area Chief Association namadi and Dipa Devi RFO Chandel su saruyaki thoramga mari lenena Dr. N Munal Maite DFO Chandel na haikibada mausagi khwaidagi mamal yamlaba umang sing asibu kannaba ngasigi fire service forest fire prevention gi awareness program asi pangthokpani ngasi saruk yariba khulgining thau singna isagi khulda hankhraga khunja singda mai kanbagi paujel sing pibi badan natana khulgi oina mai thaba mibu maralgi matung inna dandi pibiu amadi mai sakpa tarabasu mahausagi leijarakba mai kanbagi pambai sing sizin nabiduna lamai sakpa kanminasi haiba appeal tauki Haukiba numita Babu Bazar da famkiba MCJCC 18 clubs ki mifamna class 10 amadi class 12 ki exam leibana lakadoriba yausang sports amadi thawal jongba si numit mangani khaktamak pangthok hanba amadi national highway da yausang mari lena lambi thattuna paisa khaiba athingba thamba haina waref lawkre haina nongthomba Biren Singh President MCJCC 18 clubs Waitho Kiam Sifai Hauka amadi Thawal Khunau na thadropa cherol amada phongdurakli Indian Integral Fighting Association IIFA na Mr. Chabungbam Prem Chandra Singhbu Manipur Integral Fighting Association ki session 2026 to 27 ki president oina khalakre Indian Integral Fighting Association ki maikidigi Prem Chandra chap chaba masagi responsibility sing lauduna Integral Fighting System bu Manipur da hena sakhatnaba honaraknaba wafam sing su khangalakli Mitay amadi mitay pangal singgi hogalak liba sanaroi singbu international ki thakta pukhatpa ngamnabagi pandamda Bangladesh ta khundariba mitay amadi mitay pangal amata oina punsinjuna Independence Cup Cricket Tournament pangthokre haukiba numita tournament asigi pangthokiba final match ta SK Sports Mitay Club amadi Manipuri Muslim Somaj Koilan Parisatna final match sanaki Manipuri Muslim Somaj Koilan Parisatna wicket manga da mai paktuna champion oiki Tournament ki final match aduda MD Abdul Manan Khan Income MD Abdul Rasid Thongam Navo Singha amadi Lukram Nilakanta Singna Athoiba Mithunglen Singh oina saruk yaduna winner team da cash prize lising manga amadi runner team da lising ahum gi mana khusinaki Hairiba tournament asi lakadoriba chei sing da so pangthoknaba pandam thamli hari Vishnu Naha Youth Federation Yaripok BYFY na sinduna pangthokpa tim tara na group mari khaidoktuna thasigi taruktagi BYFY ki playground da chatharakiba second Yaripok Trophy 9A side Manipur Open Football Tournament 2026 ki ngasi sanakiba ahanba semi final match da Yaripok United mai paktuna final changmangam kre ngasi sanakiba semi final match aduda Yaripok United na John FC Achanbi kaibu goal ahum amadat Thoiba ngamduna final changkibani. Anisuba semi-final match oina
BYFYA amasung DMFC yaripok hayeng sanagani hari. Sanawai Singi Numit Palan Tharamgi Sargama Oina Thawal District Tasu All Manipur United Clubs Organization Amuko Giluching Makada All Thawal District United Clubs Organization Aduko Kunaikanba Apunba Mairapai Biluf Progressive United Club Organization Khongzom Circle Amadi Pioneer Youth Club PYC Sapamna Yelho Masana Yokat Luf Ki Kusam Yelho Masana Yokat Luf Ka Kusam Naraga Sinduna Mangarak Suba Indigenous Games 2026 Sapam Maning Lekai Playground Lesang Them da Pangthokre Hariba Haukiba Numita Pangthokiba Palanthor Amaduda All Thawal District United Clubs Organization ki Advisor Sapam Rameshwar Aduko ki President Razen Lesang Them Vice President Moirang Them Babu Tombi Singh Kunaikan ba Apunba Mairapai Biluf ki President Ima Waikom Maipak Amasung Vice President Ima 𝐋𝐢𝐯𝐶 Devi nam President Member Singh Oina Saruyaki Palantara Madugi Sarukama Oina PUC o Khongzom Circle na Konba Khul Singh Dagi Khangalaba Khongzom Sapam Tekcham Amadi Singtham gi Tim Marina Saruyadana Pangthokiba Mau Singhi Thori Singh Nabigi Sangdam Nabaduda Tekcham na winner aduga Sapam na runners up oikre Tharamgi Sarugama Oina Yelho Masana ama oiriba Kwaktan Basu Sapam gi Ima Ivel Singh na sanaduna Amadi Association for Pona Memorial Arts and Rural Development Service Thobal Wangkem gi artist Singh na thangtagi kanglon kaya sumiyam da utki Arabada pau amon pizari Delhi da pangthokiba India AI Summit Congress na India bu ikaiba piba natte BJP na malem ki levak chama sumna nipan mamangde India bu ikaiba pibani haina MPYC gi maikedi gi phongdoragli Manipur University Act ta yaudaba provision amagi makhada kada recruitment rules temduna recruitment process sataramba ikainingai ni haina KSA gi maikedi gi phongdoragli Northeast Windora Sandokstari Benimidagi Pau Matang Sidaloisari. Northeast Window Meaning Tabiriba Mayam Punamakbu Taram the Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai Warehouse Worker Gi Tabak Kauri Hairiba Tabak Asi Apply to Biningba Miyosina Presentable and Good Communication Skill Lebetanatana Masagi Chahi Kunmathoi Dagina Kuntrataret Paubada Leiba Oibigadabani Hairiba Tabak Asigi Pizariba Kudong Chabasing Adudi Per day 12 hours, 30 hours oijagani. Per week ta 6 days, 30 oijagani. 2 years work visa pijagani. Loinana accommodation and transportation pija batanatana. Medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna
piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary leasing mauda taretagi hauzagani pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road da lengsin birau Manipur के अहानबा न्यूरो पेशेंट्स के अमतंगायरबा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंगजाई मथक टोंगथाम लिकाई दा हानुकचरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर लमी की खुदोंगथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमदी माइग्रेन चिंबा लायंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लायंग बर चंगबा अफबा मखल की खुसु खुलाई अमदी मशीन मरांग काइदे लई मशीना कोक मरी लेनबा तोंगान तोंबा मखल की अनाबसिंग निंथिना लायंगली लमदम न्यूरो सर्जन यामना तांगरिबा मरमना चिंगमदी अरापा मफमदगी लाकपा अनाबसिंग न्यूरो सर्जन उननबा होनबदा अवाबा कया मायोंगदरी मसिदा सुनतना मतम थिंथना अनाबा लायंगना मरम ओरगा खुदोंथिबा कया सुमायोंगदरी मसी पुनमक्तगी खरदो ओरबसु कन्ननबा डॉक्टर प्रकिजन सिंह MCS न्यूरो सर्जरी एम्स न्यू दिल्ली ना मसामकी हॉस्पिटल असिदा पुंग कुनमरी लेना अनाबा सिंह लायंगली हॉस्पिटल असिदा अताबा ममलदा लायंग मतनतना OPD जनरल अमदी ICU बेड ऑपरेशन मेडिसिन एक्सरे अमदी लैब कमैली नबसनसु अताबा ममलदा फंगल्ली ngasimagnation biro amadi kudong saba singa silobiyo hena kubamrol gidamag hospital asigi telephone number 7005534166 natraga 8974572154 da paw phobiraku yagani हक्चांग फन थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करीगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांगबा थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ